When Samoans first began coming to the United States in the early 1900s, they were looking for a place to belong. They found home with family, and as those family circles grew, they found it again with their churches. Over time, as Samoans became part of life in America, many found themselves living between two cultures, connected to both, yet not fully at home in either. This place, Manuia, offers a place to land, a place to breathe, and a place to belong. Second Samoa is your home away from home. Aba aine ia ile mele aleo na lo lofi tangata ia ta tifanga. Le fatua umale Oscars ia dato yasa. Ona fisiri la ia the fiction ebe ni non-fiction. Well, at some level, they're all fiction. But fiction does not mean false. Beolisi na me e mawhai ona toso mai le upumoni ma se memoni mai se fiction. Mai pawana mafuanga ala iona ona otanga te mata ta tifanga. E me se wha ata i o cartoon ma anime. E tau te tala mai e manu. E ini manu e tau te tala ile naturo mea. E alon tato o ia i ona e olo o iai i le upumoni olo o ta ai e tutonu ina. Me le beosina vala le nai le fiction ma le non-fiction. Na whamatala fo e le li i whata oto. Which in essence are localized fictions. E te tauwhila o nei iai le whatufunganga ia dato whamatala tala e o latoa o onga whalelangi. Pio le sina whatufunganga e tauna maua dato. O whewhal mele sa ngata il tala langa au le pele me poeata. O le sa tai inai. I le lanta o le mea moni angai, i le afi. Ia o nau taumwhairo le e whapaleni atu i le whatu o le tārako. I tu tonu o le lai, le ngoto. Ia. O nei, e ielo mawhau fo lea. E pe o le lata o le tangata sa ili po fe o ie le mea moni. Ia pe a whaia e nau la e wa ai le whatu le tālako lea. E i tonu o le lai e le ngoto. Po o mawhaila e iona lata i le mea moni lea e lata i le afi. Ia awa e iei fo ina i fesili e te tau ona menino mua i le fsota inga o le mea moni lata i le afi. Awa a whapea o le mea moni lea e whaasaulo toina i tātou. Ia o le ase fsota inga ma le afi. Ia. Ia o si vaenga na e kau. Ia. O le afi ai e ielona winga physicality. Ielona winga e mu. Ielona winga e whaina lo tino. Alupu moni. E pe whaisi ma maole titi mai collection now elements, earth, wind, fire. Ama mau e se mai la o e mai le o ngā tutono le afi o na whaititia leo na mawhanwhana malo na o ngā ia teo e. Ia lata ia i le o ngā tutono le afi o na whatelina whanau mawhanwhana. Mai ue lava na mua i oe walu si nā winga o mea ia o peru e whatau ma ai o nei tu ele ngata e Manuia ia e malai ai foi. A ole upomodi la
e pese I o le winga na le upumoni e tu sa loto ina tangata. O le upumoni e tu sa loto tangata a Filipila le o le upu e le moni e sai tia ina tangata. So sasa ideala tangata I le memoni sai lo I lato e vevela le afi ala talata tele e wamu ai ale leilo na te pena ina e kukai mea ai ma waitso fu malolo ina. Ia ele ilola la topo fe locate le upumoni. Wa e mo ia na mena ia ese fe upumoni I ese tu la fono mo me la au ma la au ina. So sai ala manatu fo I o tu la fono o mena te tawana una tatia le upumoni ia o haro fo I. Ia we fu tu la fono o le tantonu ina o sui ese foi le fatia le ngalo ina tupulanga. E na utulai mai la Yesu, fa mai Yesu o a unei o le upumoni ma le ola. O le fatua tua mai ia te au. E ui lava ina oti ai ola bea. Wali silale na winga o le sa ulutonga o le ola. O le ola. O le mena ola la e le sai tia le no fuanga ma le taimi. E ui aina e oti ai te ola bea. So fa penale winga o le upumoni. Wa tu kanona la le fatutuan Christiano fa mai o Yesu. That's the highest example. Ia mai o te manatu ele winga le te nofo mai, ele te nofo atu, ele winga moni o le melna. Aisa langa a mana o te tu ilunga te savali loa sa lo tonga. E mwhane tu ilunga e savali. Fa pena fo ia. Ona I ite ai lea, pea sa o mena o le sa o loto tato. Ai ono sia taporo kalama lo fai. Lea le ta sa fa ye. Ia le fo easily o Robert o le e ngalue mai e tulia nei tula. E pe o isina consideration, concerns, o le sa o lotonga lea. Wa pela vo na mu mfa umutia tangata ilafi. E fa pena fo ona angasala mati tole tangata beatele sa lotonga. E pe so sa ne tunai nai. Mani. Nai tafana. Aftaile. Awai e peila ona ta amata mai I le vavao ini. Ia I le suafane ia e pe le o mawhai aona o na whaalata le tangata o lo vavao. I le au fia vavao ia. Ia le wa umana tupule me. Le wa fo ia le pane mea o umana whaia. Ia lona suafa matai. Le fo o tātou tilo atu o umana na fo ina tu pepa e o whatu la fono ina. O walikoli I tono whamaumau o matai sa amoa ia. Ia le hai vavao. Ia o le fo ilaua o tā maua ia na iso sia ia o me e ao ona whasa aloto ina mai ele tangata mai me o lo vavao ine na rolang. Ia o le fesiliala. Awai se fofuru le lei ai ini o tālangona vane fo I le tōwhae lau songa rwa whenga inga. Ia se tā ua whai whesoasoani ina ia Manuia ia. Ia le me o lo vavao ia wa a fua lai I le proses masani a o whaingo matai a inga Samoa. E pia tangia mai le tū o lo vavao. Ele leona ta pena e la fioanga. Ai mai se o le pāle mia le atunu o Samoa. Ia le tūranga le. Ai a wha pula atula iai ia le mea moni. Ina ia aua ne I mawhana I le mawhana o le awhima mua I wha umutia. Ia maua sina mawhana e langona ia o le mea moni lea o le ua o ia maua. Ia on whasa alotoina mai le o ia mai le babao.
I le pale mia le ulalu ma le. Ia, ia. Le tofi. Ina ia awalane I la vea I le tūlanga lea pese curse lea ua. Ua umana o ia isi pale mia whape fia New Zealand. Ia pi tau whapena se la mona. Ia, ina fo I le tūlanga ua e mai ai le awa o ngā whaamtau pise siri malau tō wha. I le tā ua o le manino le lei. Pe whawhea ona whaasalo toina le tangata mai le memo. I aua nei tā ofi whaatupua ina ma ngaka iainga. Ia, so ole mele te whame ole memoni ole pule ole swafa ma le tō ina ole swafa. Ole memoni na ma le awala e te tawana uia ina ia le leile whainga. Eo e mawhai ono tātou o maia fo le tūlanga lena. Ok, ele memoni na. Ai, a tātou o ane I tūlanga o le whenangalo nā whio mai ile li whao Iesu. Pe ole na e sau no iei. Ona o tātou whapele. Le moko isi seke le are mea mongi le kako ki sanga uupea. E le aila se au ngā tātou te lata I le afi. Mo tātou whape o le wai ai tātou le mea mongi. Ai kako ki le mau le mawhanawhana o le afi. E mū ai o tātou loto. Ma mwhai e ono tātou a maia ni manatu fau, ni manatu whakeriso. E tātou te io e inai. O le wai ai tātou le se whaasi mea o le mea mongi. Io e. O tātala noi le pule. Ai le soi fuama le ola o keriso. Pule le a. O le afu I le whao ngā ina e ia o le pule wa watu e lon tama ia te ia. E pe o le ultimate test ale nā o le tangata kerisiano, le tangata o wha keriso ina. Ma le tangata e sawali vali le soifuanga le nei e pe o keriso. O le tangata e ia te ia le pule ato toi le langi ma le langi. Ale manatu o ia o se mea o mau le nā pule. Ana wha maua lalo o ia e ia lava ama. Whai mo ia le winga o le polonga. Tau tua I tangata. So o le whao ngā ina le nai le li o le pule I ona taimi. E mo lana wala au nā mo tātou. Le la o tō nei le nati I le pale mia New Zealand. I o te tauna whaisana tau tua mo le tunu. At the very least o le fio anga le tō ina le. O le fio. Le nati. Io e. O le isi whaila manatu e tau whaapipi I le tūlanga le wa o e sau no iei. O le e te tau ona aua ni malo na manatu pe a whai e malama I le tūlanga o le wawao lea. E pe e leo no fole lei o lo la toto fila. Le ua matai e. E o taula na whaisana sona manatu foi lea. La sanga me kam whai e whano file mula wai atu mai lola I le natura ma soi whanga tātou Samoa. O lo ainga re? Ia. Whai la sana ngā ruenga inga ia mali lie sa o lona ainga. Ma ia. Awaina I uia awala e pe ona masani ai. Ia a inga Samoa. Pe a whai a wasilinga tali seu ona o mai whaatasi e sa ili se lenga ina ia tangi ai o se memon. O le winga o lo manatu misi ia awaina ia o le whaamsinunga. Ia. O nei loa lea. E leila o le memongi ane me le pea whapea tātou te fōi I le tala renga manga o ka malo I songa makai. Yeah. I want to confuse it tātou so we're not here to be pleased. The goal of life is not to be happy. E pe o le goal na o le ola whakeriso e le o le fie te ni umon whamalie o mana o le ai. O le goal o keriso o le have a meaningful life. Ia iaise au ngā o le soifua ma le ola.
tu sa la pe te le fia, tu sa pe e te amo se venga mamafa. But if it's meaningful, e lo na winga, se le ai on melea, o la te langona, e wia na o lai loa. Ia, a leo filemu. Ne te ufaseina dato o le kolo dato o le fa malio dato mana o maloto. O telefo ini mea o wia i le ngā luenga. O le ma struggle ala na male nganga o le tua. O le mea le tau na fai pele ai. Whamai ale li i o lofina ngalo e whaia e awana i whaia loto. And that's a meaningful life. O se o langa tu ngā o ngā molo nata ma i pumomo. E pe o le mea leo te tau mai tau atu e pesi i e tau mwhai whaamalie i ale ainga lau tele. Yeah, I don't know if it's a good goal. Because ole ele a ele malia I vai loto tangata. Marina fu walanga ele manatule na ia me fu o tana no foi ta ua ia. I fe se senga fu o tatou a inga ma me fu sa whenga I mau tatou tangata. Ina o tau mwhai e a mai tofio o a inga. So per mena e... Manuia. Ai, o fitu wha inga o manatu ina ia mau se ata ele o ia matua ile lei ato to. Ia. Ia, o le upu foi lea le atunu pa ia ile si a le tui ato. E taipei la ia ele fatu salia foi mea whane la lolangi le finangalo le atu. Taipei ona wha maliu atu le li e whalonga atua. Maru e se atu le mana mai. Ai ona o le whawhine walai loa ile mai ile tele o tausanga. Ai se iau pa iai tupa o le lai o le li. E pika whapenga se manatua. Ia awa e moni lele. E le lor whinangano nao le tua mili ma whapelepele I ka nioma. Ma lau fionga. Tō mai lau pūlu. Ia o ngā kile ia leo ngā whiwheke ia. Ia la ngona whale tangata I le pūle lea. O lo o lato o mea le pūle. O lona winga o se isi tu o la ngona le nā. Ka kia ia o la ia le nganga pa ia I tangata whuila. O e auri sau taimi. Mūsu ia e le nganga o le atua. Ia ngā mai lore I la loma. Ma masa la whaolo. Po le leo mai fo. Le leo mai fo. And that's a good enough life. Wow, lesi la nai tu le tau whaala tu nei. Awa pea la o ta ita. O le ka ke iloa le au wala I te tau ona o mai I la roka mara. Aka ngofo. So, o lesi le nā vala o le. O mata upu whapea. Ia, moi. Ai maalia le. Ia rau waharua pare mea la tau. Maavelo tofi. Maavelo na tofi. Le ua. Anai whawhaoa. Ia ma le te taro la. Taro se I o la tau langona. Le mawhana o le awhila. Awa o la ua o ele le leona o maua ia le whenangalo le li pāle mia. I tua inga o lo ia e whapea. Ele ia li ka. Ele ia se la ngona o le pāle mia o ni usila e fia matai. Ia. E aka mamai fo e ale au wawa o e fo e whalau tele o la tō manatu ina ia. Malo wale me o lo fina mai la tō. Walu ala ia suanga o le matele. E pe tau maua tu ia. Whamaluru atu pea whai e leo le moni leo le. E pe o la ua talia e le pale mia. A sa moa e le taimi le nei. O ia e whale tonu le. Il te penanga o le. O whamoimoe lea. E pe o la ua iei lo na manatu.
Thank you for spending time with us. If you found this content helpful, please like the video, share it with others, and subscribe to the channel so we can continue bringing these insights directly to you. Yo, Manuia.